Ну што, сябры, вітаю вас на канале Ягоны хутар. Ось ужо год, як я, Яўген, са сваёй жонкай Кацярынай і дачкой Верай жывём на хутары. Так што запрашаем вас паглядзець на наша жыццё-быццё. Прыемнага прагляду. Это у нас віншавальны торт. У Каці дзень нараджэння. Это, значит, мы уже такі рабілі. Это каржы звычайныя з крамы. Паміж імі масло со згушчонкай разом. Тут все топится. Ну и сверху еще. В прошлый раз мы делали с вареной, а в этот... Так, вот, ну, в той раз мы робили с вороной, с гушчонкой, атрымалось. Ну, ворона, она же сама по себе такой консистенции, что сами гэтыя каржы, яны не добра пропиталіся. Вось, а гэта уже павінны добра пропитаться, потому что, звычайно, згушчонка, она такая больше тякучая. Завтра будем есть, и будет только по вусах тячэ, и галоўна каб у рот трапила. Так, подзнять, трэба подзнять, так а что я зрабіў? Яно візуальна, даруйте, тут месца няма. Жонка тут понаставляла. Не пройсці, не проехать. Что я зарабіў? Я все просто перекрутил прыгоженько. Я перекрутил. Ранее яно под краном подтекало, теперь не подтекаю, все сухо. Тут перекрутил. Фильтр не дал рады докрутить кабуниз. Ну, карацей, я думаю, что это не супер страшно. Галоўнае, что у мяне перастаў падать тиск у том самом котле, и это файна. Ранее была целая проблема с этим, что оно подтекало и тиск падал. Зараз тиск трымаецца, и это адчынены все радиаторы, так что в принципе, до зимы-то система уже готова. Одна справа скрипне куст притягнуть у хату, другая справа, что треба замешничество заробить. Это называется ферментация, и ці же отбылась ферментация? Да, уже отбылась. А, уже отбылась. Она, значит, подерла, короче, листы, вот так вот выглядают, и они полежали под прессом. У вільгаці, они такие мокренькие. Зараз, кстати, их раскладываю в сушилку. Несколько поверхов. О, бачите, такие. Я же показывал уже некоторые. Значит, просушиваются вот до такого стану. И для того... Вот. Заваривается. Пить можно. Не продузятое меркование. Ну, не зусім трава. Бывает, что травы, когда завариваешь трава зусім. Такая, как сено. Это не сено, тут все-таки такие водры есть. Катя кажется, мядовые. Ну, до меду, конечно, далеко. А, конечно, так. Ну, лепей, чем звычайная эта самая трава, яка продається. Кажется, что это не некие зелки, а по факту некая солома. Пить можно. На фоне ботов. Аля. Паненка малая. То мы вирішили, Катя хоче день народження у Каті. Мы вырашили. Катя захотела фотосессию, чтобы я их пофоткал с дочкой. Ой, такие пригожуни. Зараз будете фоткаться. Все. Я переходжу у режим з відеорепортера у режим фоторепортера. Давай, бежи. Глядите, у нас нават некий сонячный день. Были знову дожди. Віруська, едем у гриби. Поедем знову у гриби. Мені здається, так у нас уже хутор треба не ягоний хутор називати, а грибний хутор. Хто не відає, то по кілька разів. Глядите, як буяє лебеда. Глядите, як мені зараз уже треба косити. Який жах. Каб гэтыя дожди, каб гэта ўсё. Ой, слов не хапаю. Не хапаю слов. Ну, это 3 тижні. Уже треба. А это гарбузи, до речі. Треба знову косити. Зато я кветки, глядите, які кветки пригожі. Катя тут все полить, глядите, які. Там ружи. Зайка желтая, это что? Это хризантемы. Я уж, даруйте, коли что, я на белорусской, как там кветки называются, я и на русской, на белорусской не ведаю, как называются. Там, короче, шмат розных кветок. Тут розные так само кветки. На этот раз альфу не бяром, потому что это самое. Потом за 30 каляшов здымать, а она нервничает, ей вельми сподобалася у грибах бегать. Она там уже до помирания просто бегает, уже все, покуль уже не звалится. Все, пронаем боты у ботах. Маленький кошек взяли, это будет Вера за ним бегать. Будет забирать у его галинки, шишечки и все, что знайде. Я думаю, что Взял потом обувь переодеться, могла пойти. Я и так могу пойти. Кого я там любил? Все, Люська, давай, не сумой, мы поехали.
Тут мы можем убачыць фронт хутарскі паміж, значыцца, працай зробленай і працай заўтрашняй. А гэта памежнік. Ён, значыцца, незразумела ад каго абароніць. Што хацеў вам паказаць? Ну, пачаў касіць, палову скасіў. Вось палова двара скасіў, палову двара не скасіў. Агулам, калі мы шмат гадоў, колькі там гадоў уже 6, напэўна, таму, то не ведае, хто з новых, тут, напрыклад, хлеў стаяў, ён, здаецца, ішоў недзе аж дасюль. Там ад самага ганку аж дасюль. Значит, трава тут у асноўным была, ну, не просто такая, ну, прям пустазелле моцная, вялікая, калючая, з крапівой і вось гэтым усім. Значит, зараз бачна, што ўжо нават праз ось тым летам я больш-менш касіў. І гэтым ужо прям паслядоўна па графіку кашу. У гэтым месцы зараслася, вось прям у цэнтры двара, вось прям трава. Раней яна спачатку з'яўлялася в такіх купінках. Ось, і яна вельмі шчыльная, і яе даволі складана касіць. Але, ну, гэта прям трава-трава. Калі яна скашваецца, тут вось такая вось прыгажосць. Бок прям газоні чоткі. Косіцца яна даволі цяжкавата. Ну, у тым сэнсе, што прям трэба запавольвацца і скашваць, таму што калі хутенька пралятаць, то яна проста будзе класціся пад лёскай. У цэнтры, вось тут, дзе мы ходзім, часцей за ўсё, і натоптваецца, і накашваецца. Значит, травы такой няма, ёсць маленечкая, ну, звычайная, як она называецца, трубчатая, напэўна. І канюшына. Прычым, што канюшын, конечно, тут ужо зрабілася менш, ужо просто гэта травка такі таксама, як бы, ну, самрэч, як газоні выглядае ўсё. Ну, у мяне па ідэі, што просто ты косіш, выкашваецца гэтае вялікае пустазелле раз, два, трэці, там на калена робіцца ўжо слабой, яе ўжо дабівае звычайная трава і канюшына. Яны просто ўжо захопліваюць. Таму што вось тут, напрыклад, вось тут у нас дзе помпа, дзе вось кветкі. Таксама такая, нейкія то кусты, то нейкае пустазелле расло. Нешта тыпу такога. Рэдкае, з крапівой. Апошнім месяцам тут з'явілася шмат якраз такі канюшыны. Мяккая, якая цудоўна заразаецца, то бок нават не трэба было нічого садзіць, просто трэба увесь час касіць, і сапраўды звычайная нізкарослая трава, яна распаўсюджваецца. Ну і апошняе што? Ну і яшчэ такое пытанне. Мы, напрыклад, не збіраем траву, якую скашваем. Я паглядзеў, яна, ў прынцыпе, выгарае. То бок да наступнай касьбы яна просто выгарае. Ёсць людзі, якія збіраюць. Магчыма, яны маюць рацыю. Таму што, ну, у гэтым ёсць сэнс збіраць, але, ну, гэта просто дадатковая праца, якую на такой плошчы просто рабіць не хочацца. Ой, а что-то подсвечивается. Глядите у нас, значит, Катя пораскладала по малых слоечках. Каже, подпиши. На вясуняк не вельми зручно. Ну, тут мало солишь, конечно. Ну, дитя, перший раз есть белый налив. Лопатки покуль. Ну-ка, Віруся. Ну что, смачно тебе? Як мантолить. Каже, глядите, у вас там ежа, вона просто на землі ляжить. Бери, это сам збирай. Ну, там, з яблуньки вже валяться. Я зараз роблю що? Вирішив заляпити. У мене тут дірка на печі була. Типу шамотна печная. Кляву лежала, напевно, не веду кольки. Ну, може, пару годов. Ось, я зараз по крысе ось такой тресочкой туди запихиваю дірочки. Пишется, що вона повинна була виглядати як сметана, але виглядає просто як пісок. Такий мокрий. І все. Ось така консистенція. Ніби навіть залазить. Я думаю, що просто все буде вивалюватися. Блищить мокренький. Ось. Знутри я вже заляпав. Тут зараз заляпаю. Погляджу, як воно буде. Не повивалюється, сподіваюся. Ну, у любом выпадку это будет, напевно, легче, чем те дірки, які тут були. А коли ніякі дірочки десь застануться, можна ці знову буде эту суміш наляпити уже. У мене ж є на герметик, я ще застався високотемпературний. Його можна буде туди, напевно, позаливати. Я просто гляджу, як эта женщина буянить. Глядите, що вона робить. Просто розворачує моє місце.
Я все, что на столе ляжит, я теперь больше в центр стягиваю до того, каб яна не могла до всяго дотягнуться. Провод треба забрать. Послухала, глядите, складываю назад теперь. Ай, такая, ай, не буду. Нема чого мне здымаць. Все, я пайшла. У гультаю, звычайна, як толькі бярэсце за працу, нешта то перашкаджаць, то дождж ідзе, то яшчэ што. Бач, што прыгожа, але крыва. О, прыйдзе адкруціць і падымаць. Зараз такое надвор'е. То есть он раніцай паказваў, што пачаў рабіць гэты самы, зашываць на тэрасе. Потым пайшоў дождж, нешта набеглі хмары. Нейкай прахалоды гэта ўсё не прынесла, наадварот стала толькі так парыць, люта парыць. Там дачка спала на двары, таму я нічого не рабіў, не пілаваў побач з ёй, пайшоў, расчышчаў дарогу там ад кустоў, тому што кусты ўжо пачалі на дарогу навальвацца. Трэба было там пазразаць, яшчэ нешта пачысціць. Па-першае, што парыць, што я хацеў сказаць, што ў горадзе такая ж, канечне, парнасць не адчуваецца, таму што тут усё мокрае, усё зялёнае. І это ўсё пачынае даваць гэта вільгаць, пачынае падымацца ў паветра, это просто невыносна. Я, значит, пайшоў уніз, узяў там сякеру, пілу, ножовку. Пайшоў уніз, і камароў было столькі, што мне здавалася, што вось яны зараз мяне падхопяць і ў лес занясуць на сябе ў гняздо і будуць сам мяне смактаць. А я яшчэ пайшоў у шортах, у тапцях. Думаў, каб па-лёгкаму. Карацей, па факце прыйшоў назад, прыйшлося штаны апранаць, яшчэ і куртку накідаць, яшчэ пайшоў папрацаваць, пасеў так, што стаіш просто нібы у лазню схадзіў. Карацей, будзе нармальнае лета? Просто лета, просто цёплыя дні, цёплыя вечары, а не ці то спякота, ці то парыць так, што з цябе цячэ як з коня, ці плюс 38, ці дажджы тыднямі. Мне здаецца, я, канешне, ужо дзед, але мне здаецца, што раней неяк лета было больш паступовае, неяк адпавядала нейкай сваёй сезоннасці. А можа, гэта я ўжо романтызую мінулае, не ведаю. Это мы собрали там, это перед уездом до нас у лес. У нас тут ёсць месца, і тут звычайна пару лісічак ёсць, вон Катя ходзіць. Ужо падол збірае. Кажа, шмат. Я гляжу, можа яе ў лесе пакінуць. Хай жыве тут, ходзіць нешта. І тут добра. Як дома? Вайра паказвае, што ты там збіраў. Ой-ой. Все нормально. Так нормально назбірала. Для такого малого месца. Огонь. Такога мы яшчэ не сустракалі. Без рагоў. Потому что у нас тут то козули, то яшчэ, а ось, конечно, лось. Стоит, зырыць. Хай стоит. Все, не будем перешкажать человеку. А я вот тут сяджу за кутом. Тут не покошено. Я сюда не дошел. Палево скончилось. Тут мы и стену не робили. Это фарбовали на полную году 5 тому. Сяджу, зато я под страхой. Оба. Сегодня до нас приедут гости. Что я вот рыхтуемся с жоночкой. Зато я страхаюсь, это зрыштаванне зарабіў. Поставіў, потому что, бачыце, якое небо. У любы момант можа пайсці дождж, а смажыць трэба мінімум 2 падыходы, так что я вырашыў адразу схавацца сюды. Глядзіце, тут на таких вось камянях, на таких валунах у нас стаіць дом. І калі шчыра, я за фундамент не переживаю, все зымок. Ёсць людзі, якія за фундамент аж трасуцца, там думаюць, маленькае нешта, ўсё гамон. Мне так не здаецца. Калі ён ужо столькі прастаяў, то яшчэ прастаіць. Трэба, конечно, глядзець, каб валуны з-пад кута дома не паўцякалі, не павыкошваліся. Але астатне, здаецца, ўсё выглядае нармальна. Жанчына працуе. Мы, карацей, вырашылі паспрабаваць падзяляць графік з дзіцём і з хатнімі працай. Зараз у мяне раніца. Я тут дзяжурю з дзіцём, памыю увесь посуд. Магу папіць каве. Знаете, як тут написано? Шановная пані. Могу себе дазволіць, ребята. Тут дзіця ганяе клавіатуру. Короче, Bluetooth, клавіатуры трэба купляць. О, правадныя. Каб яна была непроводная,
дзе б яна магла яе за провод пацягаць. А недзе пасля 2 будзе ўжо час Каці глядзець за дзіцём, уже я буду працаваць, займацца сваімі справамі, ці па хаце, ці за кампом. Ну, мы это пакуль што толькі трэніруемся, уводзім у практыку. Это для чаго? Таму што вось калі мы цэлы дзень ніхто канкрэтна вось не сочыць там за дзіцём, ніхто канкрэтна не робіць нейкія справы па хаце, атрымліваецца, што як бы усе іх адначасова робяць, усе іх адначасова не робяць. Незразумела, там, то ты толькі сеў працаваць, ідзі паглядзі дзіця, я пайду тое, ці яна там нешта робіць, а я так, ідзі паглядзі дзіця, там, мне трэба там залезці куды, ці нешта там пакруціць. І атрымліваецца, што мы і адначасова не можам нармальна папрацаваць, неяк паглыблена ў нейкую канкрэтную працу, і адначасова не можам адпачыць, таму што толькі там, ну, увесь час нехта за чымсьці павінен сачыць. Падгледзеў нейкі чэл там, карацей, там цэлы ланцуг. Значит, у Трэц один чэл напісаў праграміст, што ён падгледзеў графіку плітачніка, які тыпу пачынае працаваць у 5-6 раніцы і працуе до 2. Працуе до 2 гадзіны і, значит, і, тыпу, атрымліваюцца ўсе тыя ж самыя 8 гадзін працы, але ў яго нібы там паўдні потым вольныя, можна там паспаць і на вечар шмат чым пазаймацца, і раніцай народу мала, можна спакойна там і да працы даехаць, і ніхто табе галаву не дурыць, і гэта, ну, класна, калі нейкі графік, твой графік можа не супадаць з агульнапрынятым графікам, калі ўсе як бы пачынаюць нейкую актыўнасць. І я такі думаю, я хочу таксама неяк раней уставаць, думаю, а што это? Все равно станеш, напрыклад, там, о 7 за комп сядзеш, ну, гадзінку папрацаваць, тут уже дачка прачнулася. Прачнулася дачка, это там трэба недзе малачку зрабіць, недзе і паглядзець, і ўсё, яна пачынае бегаць, і трэба глядзець, каб сабака за хвасты не тузала, не ўзет усё, і трэба сачыць. І жонка раніцай таксама ж пачынаецца тоже такая адным бокам глядзіць, і там пакуль каву пап'еш, і туды-сюды. І вось я прапанаваў такі варыянт, што першую палову дня, ну, да першага сна мы будзем, ну, я буду сачыць. Я там прачынаюся, я за ёй гляджу, я раблю сняданак, я раблю, ну, а за обедом там мы що, это такі уже перавалачны пункт, ну, карацей, глядзець за ёй і ўсё. Я вось, у нас вчора былі госці, я там сёння я там прачнуўся раніцай, вярнуў стол, сабраў з тэрасы, помыл весь посуд, там, зрабіў жонцы каву, ну, такі, покормил дзіця, і, ну, такая гаспадыня 100%. Затое я ведаю ўжо дакладна, што умоўно там, мы там у гадзіну, дзе прыкладна, пакладзем Веру спаць. Вера будзе спаткаць, і ў гэты момант пройдзе як бы перадача эстафеты. І ўжо яна прачнецца, ўжо абедам будзе, ну, ўжо там у 2 гадзіны ўжо Каця ўжо будзе яе карміць, яна ўжо будзе потым, ну, там, можа, до 6, до 7 вечара ўжо будзе чыста Каця з ёй. І гэты час я ўжо магу займацца сваімі справамі. Я магу рабіць нешта па хутары спакойна, ведаючы, што мне трэба бегаць за тым дзіцём, глядзець, каб яна куды не звалілася. Я могу спокойно посидеть. Я могу литерально пойти поспать. Вот прочнусь раніцай, например, там рано. Могу в обед пойти подрамать хотя бы полгодины, как бы обновить энергию. Как бы вечером была еще энергия попрацаваць. Потому что это другое питание, что вечер еще треба працаваць. Ось дачку поклали спать, например, там у мы, ну, 8:30 недзе кладзем звычайна. І ўжо вечар гэта ўжо вольны час для ўсіх. Ужо ўсе могуць чымсьці займацца. Зразумела, што вечар гэта быў амаль што адзіны час, калі я мог спакойна сесці за кампом, ці там пагуляць пад запіс, ну, там пад агляды, пад відэа, пазапісваць, нешта там сцэнарый папісаць цалкам спакойна. Так што гэта такая сістэма чоткага падзялення працы, чоткага падзялення дня на хто за чым сочыць. Я ў гэтай першай палове дня я не падыходжу там ні да кампа, нічога я не ўключаю, каб сябе не тузаць. Все, я з дзіцём, я хаджу, я там туды-сюды нейкія справы, там все памыць, там, каб усё было чотка выглядала, і ўсё, потым недзе ў дзень я перадам Каці эстафету і пайду спакойна займацца сваімі справамі. Зразумела, што калі дзіцё да мяне падыдзе, хоць там патузае, там, пагаварыць, ну, там, у нейкай увагу і там выдзеліць, то, конечно же, это уже, ну, я ж не скажу, дзіцё, у мяне выхадныя, у мяне там час ідзі. Але, ну, як бы, голова адразу разгружаецца, увага разгружаецца, і ты можаш займацца сваімі справамі. Карацей, Філіп некалькі гадоў чакаў, што мы ему буду зробім, і сам сабе зрабіў, вон, залез. Чым туды ўзбіўся? Парыць!
Ты чего туда залез? Уже злізти не може. Гляди на это где-то. І злується на Альку, що та, де його причепилося. Тепер Алька поглядіть з цікавності, що ж він там где-то такого цікавого знайшов у цій буді. А не сім'я, а дурдом. Вера, постой, почекай. Борис хаоса под лавой. О. Возьми ее с собой, зайка. Что-то у Аркадия сегодня некие ты самые. Джампинг дэй. Ну, посадим ее сюда. Ну-ка, заглядим. Это рассада. Катя наравила рассады. Еще. С клубниц, ну-ка. Это ты... Это будет еще рассада, так? Да, Это ты достала с коронями? не, это которые прижились. Это салата, до речі. Кому ножу все уже, напевно, салата это. А сейчас вот эти вот делают стаканчики. Ну, ясно. Ну, короче, и працуешь ты тут. Это баклажаны. Это докладно баклажаны. Офігеть, я би упевнений, що баклажани это як огурки, гарбузи, ну ось так же ростуть. Ну, типу, просто по землі повзуть. А я, ну это куст. Так а де ее? Ну, слухай, вон які кветки. Покажи. Есть некие кветки. Ну. Ну вот, баклажан достать. То есть это баклажан вылезе. И он будет висеть, ось прям як плод. Ну, он хорошо выглядит, я не знаю, это первый раз мы садим. Ну, виглядає він, правда, як здоровий некий. Ну, типу, нормально. Так, это у нас помидоры, глядите. Хороший. Ну, шмат, дрібненький, есть. А это черри чи не черри? Не знаю, это мама давала. А, это просто некие. Это які, типу, були хилые, і вони прижилися. Прикольно, у землі прижилися. Виглядали зовсім бядово, але ось земля їм дала. Ой, які пригожі. Ну, ось це некий, так само некий сорт. Доча, мы туда не ходим. Она до соседа пошла, все уже такая, я пошла. Так, перцы уже ели, перцы нормальные, еще в минулом видео. Глядите, тут еще маленький з'явився, маленький перчик. И вон маленький. Комар жаба. Посоля, погнали. Ну, кушки такие добрые. Где ты? Ну, вот так он, дробненький, ой, есть. Ну, если они долгие, просто такие тоненькие. Что еще наберутся? Фиолетовые тоже есть. А, фиолетовые есть еще. А, ну, башня. Во. Прикольно. Прикольно. И кветки такие, ну, так само фиолетовые. Из их это самое. Фасоля такая фиолетовая. Ты говорил про нашу трагедию? А, про огурки. А я нечто говорил про огурки, что эти не говорю, не помню. Ну, короче, побил их то клещ, то гриб. Ну, получше выглядит, чем Значить, зараз яны виглядають, ну, зовсім якби ніби страшно. Гэта мы пообразали ўсё жоўтае. Нам тут суседзі нараілі, показали. Значит, берется лоза. Вот пошли расти, слушай. Ну, это зеленое доброе. Глядите, ідзе, напрыклад, лоза, яна такая целая, і на ёй шмат жоўтых лісцяў, і недзе былі зелененькие. Короче, ўсё жоўтае заразаецца, зелененькие застаюцца на концы. А вось гэта ўсё прикопваецца. Прикопваеш ўсё, што абрэзана, ну не ўсё, ці частку, і яно нібы укараняецца. А вось гэта зялёненькае потым тырчыць, і яно пачынае далей расці. Вось бачыце, кветкі з'явіліся, і вусікі, і яно зелянее. Тут агуркі нейкія малыя ўжо з'явіліся. Яно пачало біць, яно пачало жаўцець, яно пачало усе лісты так з'ядацца, высыхаць, і гэта не ад вады, а просто это нейкая пачвара. Можа, ніякай зразумелай хіміі мы не паліваем, таму вось такім методом. Не ведаю, наколькі... Ну, можа, ёсць метады лепей, але сапраўды нібы зялёнка, тыя ж зялёныя лісты, якія застаюцца, яны працягваюць, ну, квітнець і расці. Так што яшчэ агуркі будуць. Будзем змагацца за іх. Змагаемся, як мы змагаемся за агуркі. За агуркі і двор! Ну, мы ў лес выбраліся. Я вам скажу, што вось зараз, вось сёння, вось тое лета, якое мне вынікі, я перасведчаны, тое лета, якое мне падабаецца. Зараз, напэўна, градусы 22, такі ветрык. Значит, сонейка ёсць, там нейкія там... Не, хмар няма, ну, нейкія там аблочкі. Я вось у майцы зверху просто нейкую мастерку накінуў. І кайфово, вось прям адчуваеш, просто комфортно, просто нормально. Так, Веруся, не сунь нейкія палкі ў рот суне. Перадай прыветы.
Привет! Катя снова пошла по грибы. У минулый раз мы собрали несколько литров докладно. Зараз она сказала, что шмат, уже шмат. Так что жнивень, это наш лес, наши грибульки, наши лисички, это жнивень. Зараз их есть, дожди дагэтуль были. Да и довольно моцные бывало месяцами дожди. Так что ось чакаем, но уже, напевно, годины полторы. Ну, так там не что-то холеры. Ну, Там просто... Они все маленькие, там кто-то подрезает. Давай-ка, я подрежу. 5, ну не 5, может 4 литра будет. Нормально. Руся, не чапай. Будем зараз узваживать. Кольки ж грибов назбирали. О, килограммов. Треба некий аликитазик, ты что? А в этой просто минус тара. Так а кольки это? Ну, тара, ну, может... Ну, каких 200. Так, включаем. Килограмм 400 тут. Ну, по объему, конечно, на шмат более. Ну, если ось чистая вага, чистый килограмм. Ну, цікаво, сколько килограмм лисичек коштує в Украине? 15 рублей. Килограмм? Чи литр? Килограмм, Света говорила. Ну, так... 15 рублей. А, так это не мало. Я думал, тут миллиарды уже в этом ядре. Крылатка. Это от малосольные будут? Это не соль лежать? Малосольные огурки. Ну, будут малосольные, так? Малосольные огурки. А говорят, то, что мы узваживали, что это 5 литров, але важит где-то килограмм. Килограмм визуально это такие розрыки тебе. Чеснок нашинский, кроп так само нашинский. Все нашинское. Ну, амаль что, огурки не нашинские. Все-таки мы свои все... Говори про огурки. Ну, мы ему показывали, что с нами шли там за огурками. Мы уже свои отъели, а это я назад все-таки пришлось набывать. Ну, уваход. Это склеп другие у нас за домом. Ранее належу тут другой хате. Ну, тут никого нема. Думаем, с чего заработать склеп нам. Ну, это, в принципе, как вариант. Так давай зайдем. Глубокий. Ну, так иди, чего ты. Иди первый. Ну, ясно. Как что-то посунулося перше. Ну. Не, ну зараз я не пойду туда. Потому что тут треба расчистить нормально. Это самое. Ну, здається, сухие. Да, я зайду. Лезь. Или там на тебе який вулколак нападе. Боже, какой он красивый, Женя. Правда, такие уже красивые. Правда, ты видел, здесь сухо. Ну, сухо это добре. Потому что земля зверху, и листья, и древы. Ну, короче, треба вот это увоход копать. Прокопать дорогу, прорезать. Вот наш дом. И все, и будем сюда ходить. Приятно сюда заходить просто в сравнении с тем. Ну, коли расчистить, то все спиловать, то так, будет добре. Ну, минимум расчистить треба проход. Будем користаться, будем сюда компоты ставить. А что тут сказать? Он за 2 дня распиловал все. Это уже другая партия допилована, уже основное бервение. Первую партию она была, напевно, раза в 3 менее. Я уже посек, закинул хлев. Это я попиловал по 30 см. Это как раз под, это самое, под котел. Вот это посекши. И будут дровки. И, в принципе, не было. Зрозуміло, що, конечно же, это не все. Так. Але ж пілувати треба. Ну, каратей буде, недя рази ще у 3 болей. Потім попілую, що есть. Попілую всі эти різні суки, які там повалилися. У сусіда там шмат бервінів ніяких ляжить, сохлих. Він каже, забирай, йому не треба. Я їх на шайби порежу по 30 см. І так само все попілую по всяку. Ну, місце визволили. Покуль пілування шмат прибратися. Ну и вот у центра, что у нас тут был, конечно, срундель с гэтыми бервеннями. Прибрали, оно зараз я травкой будет чудовно. Гэтые 2 бервяна треба порезать. Это всякие суки там дорезать. Палки это некуда сховать. Ну, все по крысе, по крысе. Вот идут 2 паляўнічых на сонечное затьмение. Сегодня же как раз 12 жнівня. И сегодня, ось кажут, что сонечное затьмение будет. У нас в Беларуси там, ну, зразумела, что не у полном формате.
Па Гродзенскай вобласці 75% тыпу сонечнага дыску будзе схавана. Праблема нумар 1 у чым? Праблема нумар 1 у тым, што сонечнае зацьменне недзе ў 8, атрымліваецца поўнае 8:50, а захад сонца 9:10, і што карацей яно ажно будзе ўжо каля гарызонта. Так што, магчыма, я нідзе не знайду ў сябе тут нідзе нормальнага пункта, адкуль можна будзе паглядзець. Я зараз пойдзем мы на поле разам з Люськай пахутенькай. Веру спаць паклалі. Значит, гэта раз. По-другое, нейкія хмары. Сонца можна будзе літаральна... Як бы ёсць і хмары, ёсць і нейкія прасветы, але баюся, што просто можа зацягнуць у тым месцы неба, і мы нічога дакладна не ўбачым. Напэўна, адно з самых нейкіх такіх сонечных зацьменняў я глядзеў, калі быў малы, у вёсцы, і там было, значит, нейкае зацьменне. Увесь час у бок гляджу. І там было нейкае зацьменне, і, зразумела, што ніякіх там абарон ад сонца у нас не было, і мы просто капцілі шкло, і праз закопчанае шкло глядзелі. Я думаю, што это такая даволі распаўсюджаная тэма. Это хто не шарыць. Зараз дойдзем да поля і паглядзім, што там бачна. Так, што я бачу, ужо выходжу на сонца і бачу, што, в прынцыпе, нейкае сонца ёсць, але... Зараз пагляджу. Як я казаў, я просто магу не ўбачыць. Можна пад той слуп дайсці да слупа і адтуль паглядзець. Глядзіце. Мы, канешне, нічого не ўбачым, напэўна, на відэа. Так вы спытаеце, так а ты як сабраўся глядзець? Я сабраўся глядзець скрозь аб'ектыў. Я не знаю, яна, ў прынцыпе, схавалася зараз, як мы бачым. Можа, да самага піку зацьмення, можа, де хмары распаўзуцца ці пралятуць. Я знайшоў, глядзіце, бачыце? Вось гэты зайчык, які здымае, ён, значит, адбіваецца ад камеры і нейкім чынам застаецца ў фокусе. Вось мы можам убачыць справа, то есть, што само сонца і справа, вось гэты адбітак, гэта на ўнутранай лінзы самога тэлефона застаецца, мы можам убачыць сапраўднае зацьменне. Бачыце, наколькі зараз сонца перакрыта? Так, цяпер зноў скарыстаемся нашым зайчыкам. Просто ўжо час. Бачыце, сонца пачынае хавацца за лес, і наш зайчык таксама паказвае, што ад месяца бачна, рог ад месяца ўжо, і бачна, што ўжо лес пачынае прыкрываць сонца, так што гэта адзінае, што я магу і вам паказаць, і сам бачыць. Траціна мінімум ужо перакрылася. Што, сябры, дзякую усім вялікі, што даглядзелі да канца. Спадзяюся, вам усё спадабалася. Вось так цяпер выглядае першая палова дня, калі таке маё дзяжурства. Вось я займаюся, што пакарміў Верачку, зараз рыхтую, гатую, буду карміць сабакам. Таксама ўжо стаяць, ужо вушы чакаюць. Я бы хацеў сказаць вялікі дзякуй усім за падтрымку на сайце Patreon і праз сістэму АРЭП, якую я недаўна анансаваў. Цяпер гэта можна зрабіць яшчэ прасцей на сайце rudi.by. Спасылкі будуць у апісанні. Дзякуючы гэтай падтрымцы мне атрымліваецца працаваць і рабіць шмат відэа і на відэагульнявы канал, і сюды на ягоны хутар, і яшчэ весці тэлеграм-канал, удзельнічаць у праекце Відзік, дзе мы таксама абмяркоўваем тэхнагульнявыя жыццёвыя падзеі. І ўсё гэта магчыма толькі дзякуючы вашай падтрымцы. Да хуткіх сустрэч!